Ona gutuika ihinda riria riagereketwo ni ruhonge rwa AFA rikirugamia ugethi wa ikorobia ria muthemba wa hashi na bweterekirie kuinikirira, riu ndeto ino niyoete mwerekero ungi thutha wa arimi a makorobia kuma kaunti ya Murang'a kwambika ciira igoti-ini makionania mucayo wao kumana na itua riri. Frederick Munywa na James Mwangi aria ni arimi itunda riri mamenererie itua riu ria hau kabere makiuga nireheire arimi anini hathara nene. Ona kuri uguo murugamiriri wa ruhonge rwa AFA guku bururi-ini Alfred Busolo niugite ruhonge ru ni rukurumirira niguo kuona matunda maya ni mathurimwo wega mbere ya magethetwo ni arimi. When you feel like your crop is ready, don't just guess. Come to us, report, because we know all the exporters. We will go to the field with you. We have a lab where they test for maturity, and once our inspectors confirm that the crop is ready, then we will allow you to export. Hau kabere endia matunda maya nja ya bururi ni maronanetie kuiganira kwao na rugamiriri uyu makiuga wendia wa matunda matari makuru urerekerie guthinikania thoko nene cia matunda maya. Korwo riu we exporter wetereire mbeca uratumirwo claim no watumirwo claim ukero matunda matieruhire nawe ukarigwo niki kiratumirwo thaici matunda matieruhire. Wahanika uguo kiria mekaga ni gutugurira bei nini, bei ithi ukira mabururi maya mangi na tugacoka tugathukia ritwa ria matunda maitu thoko-ini ya mabururi. Ihinda ria kurugamia ugethi wa ikorobia muthemba wa bwete ritanyitwo gukinya muthenya wa umuthi hwaini guku nario ihinda ria kugetha itunda ria hashi ukiambiriria mwambiririo-ini wa mweri wa gatatu. Urimi wa makorobia ni umwe wa urimi uria uhimbiirio muno gatagati ka bururi, na hari mwaka muhituku bururi wa Kenya wendirie tani 461 ikirehera bururi muigana wa ciringi bilioni 7.1. Harĩ Nyaka Meme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwaki.